Ndagika-inĩ ya 57 Nicholas Kipkirui ni atogirio munyaka wa guturikania ruthingo rwa Tusker FC na gukunika ngoru ya mumwe ya Kogaru kiharuni gia Kenyatta mĩaraho ya umuthi. Riu Gor Mahia mabatirite ginyagia namba 2 thiini wa murugamo wa Rigi ya Kenya Premier League marina pointi 29 pointi 2 thutha wa atongoria a Rigi Bandari FC. Na tukwimurika ngucanio cia National Super League kiharuni kia Moi Stadium Kisumu All Stars magutha Fortune Sacco ya Kirinyaga na ngoru 4 hatari macokio kugerera hari athaki Dennis Ochieng, Somodi na Eric Otieno. Kadi ya njano moja. Na kukiharuni gia Thika Stadium, Thika United manyitwo draw ya ngoru 2-2 ni Eldoret Youth, guku St Joseph's makiheheja Migori Youth hatari itha na ngoru 7-1. Kiharuni gia Kamto Yoyo guku mucini wa Nairobi, Administration Police moima kafatiana utikwa noti na Shabana FC. Wakati mwingine mpira ukiwa mgumu namna hiyo toka nje. Nafikiri mpira ambao utakuwa Handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru. Hapa Yusufu na wakati mwingine mpira ukiwa mgumu namna hiyo